کمانڈر بلوچستان کو لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خانہ کوئٹہ ڈیوٹی بلوچستان چاہ آیو کی کالج آنی پرنسپلز آف فیکلٹی باسکاں گوگندنن کو تک یہ سیشن نیام ہاتکگی مردمہ سرپدی دیگ بیتا اور نوکترین پیش رفت بابتا ہم سرپد کنک بتا یہ وہاں فیکلٹی باسکاں کو کمانڈر بلوچستان جس کو تا اور کور کمانڈر ڈرائیں جستانی پسد آتا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستی محکمہ جان سلامتی کرد درگتا چارو ٹپاسی دیوان بتا نیام سر وزیر اگشتک کے میرٹ خلاف بڑھتی کرک بڑھتی دیو کے مردوانی خلاف کاروائی کرک دی جان سلامتی وانگ زانگے جڑا گر گشگی وار بے بانگڑا اشتا جڑا حلاس باں اصلاحات وسیلہ آر کی مافیا خلاف کاروائی کرک دی کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خانہ چاہ پنچمی جماعت نودر بر پنگا بریالے گندنن بتا ہما کے انوگی امریکہ شہر ہوسٹن برٹن بیو کی اولمپائڈ واسا کوالیفائی کتا ہما کے 5 جنوری بگردان 10 جنوری بھی نیشنل پارٹی سیکریٹری جنرل میر کبیر احمد محمد شہی اسلم بلوچ و عیدگاہ عہدیدارانی ہنگامی پریس کانفرنس میر کبیر احمد محمد شہی گشتک کہ نیشنل پارٹی سیٹلمنٹ نام سرا مردمانی آبائی زمین افغان مہاجرین و لینڈ مافیا حوالہ کنگے اجازت یک نبی ریونیو ڈپارٹمنٹ ملازمین قبضہ گروپ دروشمہ اختیار کو تک ہم کے دمگی زمینانی در قانونی وڑا قبضہ زورانہ ایشا باہت کنگے کوشش کنگیاں کوئٹہ پولیس کرایہ داری قانون سرت الندی عمل درآمد بنداد کتا یک روچہ 20 چگیش مقدمہ جم کنک بیتگاں گستگی ماہ نیامہ پولیس شہر جتائیں دمگاں 80 چگیش لوگان سرا چھاپا جتے گو 100 چگیش غیر رجسٹر کرایہ دار مکان مالکان و پراپرٹی ڈیلر دستگیر کتگاں اے مہم 5 نومبر 10 سال محمد مسور اگواہ پد گیش کنگوتا بلوچستان نودر برانی تنظیم نیمگچ بولان میڈیکل کالج بندش نبوتا نودر برانی سرا لگت کت ہاسٹل سرا پولیس قبضہ خلاف بولان میڈیکل کالج احتجاجی کیمپ بنداد کتا نودر برانی تنظیم گوشگین کہ بولان میڈیکل کالج گستگی بازی روچا چبندی بلوچستان ہائی کورٹ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا حامد لطیف رانا عہدہ چار دیر کنگے فرمان داتا ایم ڈی واسا ملازمت واد حلاس وگ عبید کار کنگے حکومت بلوچستان بی ایس ایس کیڈرا چاہ اہل افسر واسطہ قانوندہ تعیناتی عمل آرگ بھی بلوچستان ہائی کورٹ جج جسٹس عبداللہ بلوچ جسٹس اقبال احمد قاسی سرا حوال ڈویژنل بینچا درخواست سرا محفوظ فیصلہ اشکنن تک کوئٹہ پی ٹی آئی صوبائی صدر دادو شاہ کا کڑا ہوا بسے مرد خلاف مقدمہ درج کرنے بتا پولیس ردا مقدمہ کار سرکار دزمانجنی روڈ بلاک اشتعال انگیزی لاؤڈ اسپیکر ایک خلاف ورزی ہوا عیدگاہ دفاع تہا جم کرنے بتا پی ٹی آئی سرا بندش جنب دی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون وزیران یکجہی بلوچستان اسمبلی قرارداد جم کتا قرارداد صوبائی اسمبلی دیوان پیش کرنے بھی قرارداد صوبائی اسمبلی دیوان ایجنڈے حوالے قرارداد مسلم لیگ نون پارلیمانی لیڈر سلیم کھوسا پیش کا وزیر وزیر شہباز شریف اسٹاک ایکسچینج یکسد انڈیکس سے 1,00,000.50 برز رو کے سرراز مراد بات تک ای بابتا وتی بیان آئی گشتہ کہ سرکاری پالیسی علی سرا بے پاری او سرمایہ کارانی بھیسے درشان کام 1,00,000 سربوہگ سرکاری معاشی ٹیم و اے دگرانی جوہد سبب دا
راولپنڈی تھانہ نصیر آباد بانی پی ٹی آئی بشبی سرم مقدمہ درج کنک بیتر کیسری صدر عارف علوی علیمہ خان علی امین گنڈپور عمر ایوب شہریار ریاض حماد اظہر اسد کیسر ہوار دیگران نامزد کنک بتا مقدمہ ردا بانی پی ٹی آئی 29 نومبر اڈیالہ ضلع گندنندہ اسلام آباد سرا عرش براز داتک بشبی سوشل میڈیا سرا شنکت کی بیانہ کارکن براز داتگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج راز تراولی بر 1 لاکھ پوائنٹ سے تنگ میل عبور کتا تفصیل ردا پاکستان اسٹاک مارکیٹ راز ترے ریکارڈ جوڑ گوئنگے پجیا بے پار بنداد بتا تاریخ اولی بر پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ پوائنٹ سا سر تک 100 انڈیکس 68 پوائنٹ گریشی بوانا 1 لاکھ 145 پوائنٹ بورڈز تری سطح ٹریڈ کر گئے کراچی موسم گرم و ترندی روز بولی گمانی محکمہ موسمیات ردا شہرہ کم از کم درجہ حرارت 20 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا کراچی آئیو کی 24 کلاک کا نیامہ کم از کم درجہ حرارت 9 سے بغیر 21 ڈگری دا بولی گمانی